The Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association had addressed media persons on Thursday on the recent incident at Lat Miri under Mairang in eastern West Khasi Hills district. Speaking during the press conference, the victim of stone pelting incident, John R. Imle, informed that he was attacked on the 6th of April 2022 by toll gate staff at Lat Miri when he did not succumb to their demand of a double toll fee of Rs 400. John Imle left the spot in the truck he was driving in and was attacked by the toll gate staff who pelted stones at him, thereby inflicting injury to his head. In the meantime, he lost control of the vehicle that dashed against the road fencing ahead of the toll gate. Tesan spa siguna no kasan. Den da poe hate ngai arspa namar ngide ka kajing siu jui hanto kadi be arspa. Ndri bru sim kabu pan sau spa tingin nyum aira. Te yak sau spa te dawan stu kinong pas kali au to gagel lakut barap khoi. Ndon kam sura ban siu. Tengiru layat be chakmat kali bo lalai chakmat barap khoi bun bagi dampa kitrok siap ket mau la fun yang. Kyong nai siu rah no no ger yai be chakmat. Tengah ta kamit pat ngalai yang tengah siu sua ta bai ger arspa ki meh tra ki pan be sau spa. Atat klay buai atat gi berwa apiat tu mas nlek ngas khmat dau mau kitam tu mulai beran harus surok ti kawang kan tengal arak kayet na sai terbar tamba pai bet kayet wan be dau mau na klik tena tu ngas kham ti beru sura debe mau na klik ti hari na tu kali kali terra be skerro suan bok baka skam tu kan ro dam skam tu kan ro tu belajar ju tu umat tu ra te lek na tu pat kiwan tu men jonga tu men akmi para phone police na kan termasuk konflik tujuan pulen te hadin tu apa sa get yang alek ong sa get te kipai ba te la bangam man shop be tu ba get tu tambang sa kan tengok na shop ra sira kan sura ketien te hadin tu wan pulet kai te po te wan ro pulet ora yang sibil te da ara sibil pan atena sibil na Mairang te kipa biang sa urlan yo hable CT scan te da ora CT scan pa po sti kipat no kan thap the sti bakane klik kala Following the incident, the father of the victim, Bristar Kurba, lodged an FIR with the Mairang police station on the 8th of April 2022. Kurba urged upon the police department to look into the matter and punish those involved in the incident that resulted in injury to his son. He is hopeful that the timely intervention of the police in such cases will bring about order and safety amongst the general public. Yung kubo ba malapit stay tengah kali itu baca ng bawjuan orang yang semua dia betul baca kumpa dengan laap kumpa asni lasni ngap bersih dan terakhir jualan keren dengan berkat pada kiwan yang keren pada nak biar aja keren dengan don jimur itu kena saya yang laap lasni thomdan bawan di nak kada nak saya mau dengan set itu kan ini bersih kan warna jing susu iki nong ya seroba kamtan iki driver de halo tak betah yang ai ya kemudian kan dekat kadang kecing kita apa kerau kan harus beda kumpi kecing dia ada dia harus kami ya kun jonga kita le ada kecing dia ke ba kala ban batai ya ai ho dublai halo kecing dia apa de lembah kecing ada ke jong bulai Plus antara kita doktor langsung apa tu long kita kumpul long kan lepas kadang kadang bijing telon, kita yang kumpul kita tadi nas model bah hadin habu kanam jia siukum kini je nanti kata asal apa stay. In the meantime, the advisor of the Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, Johannes T. Lamare, had informed through the media the reply of the Ministry of Road Transport and Highways on the illegal erection of toll gates in the country. Ngala le ek badon kam ngala tho sport Delhi se Ministry of Road Transport and Highways ngala tho hangtu ga ongba hatu ka central government ka Ministry of Road Transport and Highways ka INM kata ka board ki district council leni kini ki ya state government bikin set up kini ki toll gate leni ki check gate bakin lumpisa hende ka reply ka bawan na po Delhi lengba na po Dwarka ka bapai kita ka ya kani ka ka baide begini ki yu kong ba kim chim la ai kanu ka bor
ya ke state government dan ni ginu ki traditional institution bikin set up ni kita ki kit check krong pisah betul ter ke ko baki ai ba ka ministry ka ai ba ka direction bikin lak ban bu tai ki simple amenities. Let's say kum kini ki fuel station kini ki jaga ki petrol pump ki lak ban bu ki jaga bam ki lak ban bu kini ki subuh let's say ki first aid dan kini ki tol kini ki phone booth kita ki baki lak ban bu Henry ban bu bai kini ki toll gate dan kini ki check gate ban krong pisah ban pan pisah neki kali ki bayat kamut ba kamdon kum kata te nakalian ki jo Ministry of Road Transport kala tho senga ngalak pan ai kopi pi ka tho kum ni ko ong ba ya kan ni issue kan ai ko order che kini ka district administration but the state government ba kimdei ban obstruct dan ni kimdei ban petut ya ka lek kawan jongki kali ki badai banjai baik ki passenger kimdei ban syakta kinom yak kali kimdei ban syakta but kinom syakta kino kini alayo naka ada jing thot po Delhi ke bang alak ban IP ba kalau proof enough ba kini ki toll gate begini ki check gate ki long illegal but kimdei ru ka kamdeiru bikin dan po national highway marba ya kini ki issue kat kum kini ki jing tho na po Delhi ki ong ba ya kini ki issue ki la ada race mesha nu ba Vincent H Pala MP Bren Buram jungiru kita tho ki ong ba la race kini ki issue hande wala dala race po parliament kini ki issue rung i ba kini kadang ya chiat kumbangala ong ip tu hisin kumbangala ya keren tu hisin ong ba kini ka order na po ka joint secretary jong government of Meghalaya ru kala ai tu order bang dei ban kini ki check gate ban bu ki toll gate ban krong pisah hande kumba kalong bentang i ba kini ka jingyat jong kini ki nong krong pisah kala nang jur na kapor ba ngilai kini kila long proof enough ba habam siwi ko pisah syak let de kapor syak kawang mau syak pen mensau te let's say kani tang kawai na ki example ki bangila ban ai hande ka lak ban de ki bubun ki baja po nanti hande ki benut ban wancin kemat